Itũra-inĩ rĩa Njiru mwena wa Kayole ya rũgongo kaunti-inĩ ya Nairobi, maabitha a borithi marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrũkia mĩrango manyũmba-inĩ marĩa marekwerwo nĩkuo njohi ngananie ĩkoretwo ĩgĩthondekerwo na thutha ũcio kũnyagio irabu-inĩ na kwenderio mũingĩ. Mũngũrũrio ũyũ ũtabanĩtio ũnyitanĩri-inĩ na maabitha a gũthũrima ikĩro a ũngania wa magoti a rũhonge rwa kũhĩtana na ndawa cia kũrebia na kanda hamwe na wathani wa matũra kũrũmĩrĩra makaya ma aikari a Njiru ciĩgiĩ wongerereku wa njohi ĩtakinyanĩirie ikĩro. Tumeweza kujiandaa na kuenda kwa operesheni kutoka asubuhi na tumeweza kupata shops ama wines and spirit shops zenye zina operate na sikuwa na leseni, na pia wengine ambao wanauza pombe ambao zinashukiwa kuwa sio pombe nzuri. Kwa kweli tumepata pombe nyingi ambazo zinashukiwa kuwa haramu. Mkiangalia nyuma yangu tumefanikiwa kupata zaidi ya katoni 200 na chupa zaidi ya 2000 za pombe aina mbalimbali ambazo zimekusanywa hapa nyuma, zitachukuliwa na zile idara husika kama KRA na zingine KEBS kukaguliwa. Mĩhũri ya KEBS ĩrĩa ĩgwatĩirwo na njĩra cia ngungo nĩ ĩhithũkĩtio rĩrĩa andũ 14 arĩa marerĩkana gũtwarithia na mbere thũgũrĩ ĩno maikĩtio ngono na rĩu metereire gũkinyio igoti-inĩ. Wale ambao wamepatikana na hizi pombe haramu wote watafikishwa mahakamani kwa hatia ya kukuwa na hizi pombe haramu ambazo zimekuwa zinauziwa wananchi, na nyingi si mzuri kwa afya za wananchi. Kwa hivyo tumeamua kufanya hiyo msako na kwa kweli tumefanikiwa. So with these suspects whom we have arrested in Kayole, we intend them to charge them with various offenses, one being operating without licenses, because you find those wine and spirits and the bar, their license expired a long time ago, that is the year 2020. So to date they have not renewed their licenses, and secondly there are these counterfeited products of alcohol which have been netted. So these sellers from these outlets, they'll be charged with selling counterfeit products, and once it has been established by the KRA teams that they are counterfeited, they'll have to pay the fines because they have escaped the fines which are supposed to be paid to the government. Maabitha a honge itiganĩte maugĩte matigũtigithĩria mĩũngũrũrio ya kwĩtana na njohi itakinyanĩirie ikĩro matũra-inĩ ma Njiru kũrĩa ũnyui wa njohi ici wakirĩirie. Tunaendelea na operesheni hii. Ilikuwa tumekuja kwa pamoja ili kuweza kushirikiana kuimarisha operesheni ambazo tunafanya kila wakati, na tutaendelea consistently kufuatilia ili tuweze kuangamiza pombe hiyo haramu. Hii sio ndio siku ya kwanza wala ya mwisho, bali tutaendelea kufanya hivyo. We want to thank so much the public, and we shall endeavor to continue to work closely together so that we eradicate this menace of alcoholic abuse. Sisi polisi tunategemea habari kutoka kwenu. Sasa habari hiyo ni nzuri kwangu, na wakati mwingine kama sijafanya utaniuliza siku ile tulikueleza kuhusu huyu mhusika mkuu ulifanya nini. Mimi niko na hakika sasa tutafanya juu na chini mpaka tumupate. Vyenye tumesikia yeye ndio mhusika mkuu, timu yangu itafanya juu na chini mpaka huyo mhusika mkuu pia achukuliwa hatua. Hamwe na ũguo mashini itiganĩte na kemiko iria irahũthĩka gũthondeka njohi ĩno nĩ ihithũkĩtio. Njohi ĩno ĩrĩa ĩracoka gwĩkĩrwo cuba-inĩ cia njohi njĩtĩkĩrĩku nĩguo kũhĩngĩca mũingĩ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.